batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kerika benu kululu zibula makutu luwa mambo Nkindu igunuana ye kimbefu ki malaria ko kiziunga ketu ki Congo Central kakelen samani samukilu muki unuko kadi go tutari tamona vo muna lu yanti ko lo campagne diku kaba kumwanga sa ye kugana ma moustiquaire ma mena ye bilongu be fati kala ntango ye yingi mu masikulu kerika mana makulu mafati yanti ka mukintatu ki makumore tanu ngona mai invu mafunda modi ye makumori ye zodi tufuja ene ministre ukiziunga yutalanga mambo mama vimpi Dr. Crisoli Mawete Konko yani tomeni tendu la kibeni bifulu biakulu bina bikedi vimpimpa ko untwala bamwangisi nsangu muna suku di tukutakanu di division provinciale de la santé tufatiza ya ndema moustiquaire mamene bilongu bebe salanga ntangu inda infunu ngolu kibeni menina mu luzingu lubantu mudamdiku savo kerika bembefu go malaria kama lendiku matambakana muntu go bana muna bifulu bibatazingila tufatiza ya nde campagne diodoni di sadimina kuna cité côtière di Mwanda mu ki intatu ki makumori etanu ngonda imai invu wotuna ye masikulu makulu mamena kunsi kerika sibasala inkinsi wuna mu kiziunga ketu kiakulu ki Congo Central Mukimvuka 918,620 bantu go bana banzonkanda babata sala kizamine kibabokilanga fo hors session de humanisa nzonkanda ikalasiki kati kibabokilanga fo examen d'état mudamdi mvula mafunda modi makumodi ye mosi mafunda modi ye makumodi ye zodi muna République démocratique du Congo diakulu butu tedidi mudamudi nsi yakulu mo makulu mayandikidi bizamine bio biyandikiri kuna kinsasa mu ki lendi ki makumode tatu ngonda mai mfu mafunda mori makumode zori kuna mbansa kinsasa ku kilandi ki ministre yutalanga mambo mandokolo ikunsi ikati ye yibisalubi moku Aminata Mamisia yetufuti zaidi akane ku mbansa yi matadi yina entu mbansa u kiziunga ki Congo Central bamfumu bakiziunga babena muna province éducationnel du Congo Central 1 baou ibwabu nediaka bonsu babena kuna Kinshasa bayantikiri inkinsi kuna sikulu di babokidilanga vo complexe scolaire OREB mu commune di Matadi kuntwala bamwangisi nsangu ye bantu bankakankaka inspecteur principal provincial ukizunga ki Congo Central muzina di Claude Kanku yani utomene songa kibeni statistique di songila ntalu zibana babata sala kyo kizamine babena muna kiziunga kietu kiakulu ki Congo Central kunchuka kipi kyokoni kerika balediri muku lenga muna masantre mankaka mabata serla bizamine biobio mukusavo balenda mukuzaya keti bwebu bita lutila keti bita luta mboti konda ku mavuanga Kutiza ya nyemvualangana zakulu zitakatuka malembi mudiamudi ntwarisi ukiziunga ki Congo Central gelandikian ki basola mugilu mugivua ngonda mai invu uvo tuna mukumbu izodi kika kutiza ya ndenjo nsambusulu yimatadi babokilanga boku d'appel yani kirka zengeri ntengu mudiamudi bantu bakabalutoku munancholo yina bonchpanibuna diombi indongala ye degaba kerika bawu kabatambole diku mambu ma bazoledi ba kotisa mukudam diku kotisa mvolangana munansololo ini luta mubilungu bina bikedi kerika bututori gambela mametela ketima kwa ma palais de justice kerika tutamona de inkangu fwana kerikingilanga no mambu bonchuko ni bantu batatala nsakazin kwesu kuba cadre yeba militant babena mo Union pour la Nation Congolaise babokila mukufifo INC ye bankakadiaka babena ku ndambo yi imuntu yununga inkwangolu
ukizunga disomira ntwarisi ukizunga ki Congo Central Dr Guy Bandu Mbingidi yetu fudisa yande balandiri kerka inkinchi au hodi muna ndiata ingemba yema izimpungi yezingoma babokilanga vo fanfare ti ye kuna kati kibanta kuntwala noteri di luyalu kusuku kala njogisalu ye intwadisi wumpa ye kinalikiani ki kizunga ki Congo Central busiba yala busiba bayadika ku intwadisi unti tufetiza yande bakele bengi kirika mundu musuka muzina mukusafo investiture isa muswalo bilumbu ketri kwa kirika batari di batamona vo infiuma ko bantu babasalanga muleta kirika umata fioti una inkunga mujambo dina ministre yutalanga mambo ma fonction publique Jean-Pierre Liao yani tazola kibeni nde muna kisalu kiani kimboti kalenda mukukatula ndambo bantu muna secteur diane makeye mengi mafoti salama kufyongununa kufoti kala mu makeye mengi mukusafo balenda mukukatula ndambo o bantu muna kisalo bina byakulu bitasonga nde bufueni balenda mukukatula bantu ndambo de système ibabokilanga nde doublure de songila bantu body muna kisalu ye système yi bantu babena nde mazina mena muna kansi ba bantu kibeni kabakalaku kabenaku bina bibazole de bakatula muna mambo mana jerika mwana makulu makufyongununa mayantikidi tuka kilendi kigani kimakumori tatu ngona mai invu mafunda modi makumori yezodi ku ministre yutalanga mambo ma fonction publique inkintigo ulu kuyantika mo makulu kerika batuarisi wau ku ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde kana kifulu kibaboktilanga de Golgota muna suku di fonction publique kuna mbansa Kinshasa mana makulu malutiri kuntwala mesungolu ma bamfumo babengi bantindu ye ntindu bena kunsietu Kongo muna ingowani kerika mfumo ulu yalu utomeni vutula matondu mafwana mundabudi ngindu yoba bakidi ye ugeni kerika tusilulwani utomeni zaisa nde sima salama mboti muna nsi yakulu i République démocratique du Congo mu kerika Jean-Pierre Liao yani kibeni ubakili lukanu kibeni en tout cas kisalu kifeti salama kibeni mboti muna bantu babageni yani kerika kisalu zole kibeni kikala kibeni kimpuena tufetiza ene lo lukanu lubakama mundi amedi kumanisa bosu tuzai singi mambo ma bantu body ye bantu bakabakalako atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo